Kanti-ke kunati lesanza kutitfola ingonyama seyijike insayya kubafunzi labangamaswati labafundzela kumanyuvesi lasedolobheni le-Cape Town eNingizimu Afrika kutsi batimisele tifundvweni tabo kute batfole lwati lolutawusita kutfutfukisa live. Ingonyama iphefumule ngesikhatsi ivuselwa ngulabafunzi ngelisontfo khona edolobheni lase-Cape Town lapho khona beyisingethwe inkhosikati Make Lagija kanye nebantfu benkhosi. Ingonyama ibuye yave ukuthi umengameli waseNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa uyinike isiqiniseko sokuthi bafunzi labangamaswati labafundzela eNingizimu Afrika batachubeka baphephe kulomsimvo lokhona kulela live lothinta bekuhamba. Impela sonto ibengilekhetsekile kubafunzi bakuleli labafundzela kumanyuvesi yasedolobheni Cape Town ngesikhathi bothalilanga. Ingonyama iqhubeke ehamba ngemgomo ekungahambi eveni langephandle engakabi sive sayo lithuba lekuvusela. Kuvusele abafunzi labaquba tifundvo letahlukahlukene kumanyuvesi lamabili, iStellenbosch University ne-University of Cape Town. Labatfoleke nelithuba lokutethula enkosini bayichazela nanekuthi bekuhleza kuliphi eveni leSwatini. Libito lami nguVelani wakwaDlamini wekutsabuka enkundleni yaselutse lapho sikhulu sami kunguBaba Mandanda Mthethwa. Indvuna yami nguBaba Mphathwa Kahle Dlamini. Ngifundzela umnyaka wami wesithathu eStellenbosch University ngenda BA Human Resource Management. Libito lami nginguNomasiko ngwakaBhembe ngitsabuka kubulunga phasi kwesikhulu Chief uMdlaka Gamete. Indvuna yami nguBaba Jabulani Dlamini. Ngifundzela eStellenbosch University ngenda umnyaka wami wesithathu ku-financial accounting. Silosikhulu libito lami nginguLikwa kwaDlamini. Ngiphume enkundleni yaseKwaLuseni. Ngaphasi kwesikhulu Babe Chief Mandanda Mthethwa. Indvuna yami silosikhulu nguye naBaba Musa Dlamini. Ngiceceshelwa eNyuvesi yaseStellenbosch ngenda umnyaka wesithathu. Igama lami nguSinenkosi ngwamatimba ngiphuma lapha eKalomahasha eTigodzini. Sikhulu sami nguye Baba Mlungeli Mahlalela. Indvuna yami nguye Baba Mmeli Dlamini. Sikhulu mina ngenda BSc in Computer Science and Finance lapha eUniversity yaseCape Town. Ngibheke kucetha kulomnyaka ngenda umnyaka wami wekugcina. Ingonyama ikhutsatela abafunzi ukuthi balibambisise lithuba lekuthola lwati labanikwe lona bakhele nelive laKangwane eligama lelihle. Kumcoka lokuthola nemathuba lanjena ukuthi nasi ngemavi lang5 singema partners kube nekubambisana kube nekwatana nibantu ke natana ngekuthi nihle nibe nelithuba njengema universities la ndawo hlala khona niphilelane nibhobokelane nibonane ukuthi cha impilo ikhona sibili bekunene sesholo ukuthi ke kulesi sigaba kubonakala nembala kuyindvo lenhle kakhulu. Nathi ke siyajabula nasinkanza la eCape Town sinibona noma nibonala kwekuthi anikaphelele ngoba bashilo bathi lelinani lenu ngalapha likhulu kepha ke ngalowo ukuthi sifike ngesikhathi sekubonala kwekuthi kunema holidays labanye benu abasekho baye ngale emuva eSwatini nabo bangasalithola ithuba lelihle lenjena lekuvusela ngoba nabo bebatajabulela lelithuba kakhulu bonke labo lebe batawube bakhona. Kepha ke nini lesenikhona senivele nimelele bona bekunene nathi ke sijabula kunibona sifisa ukuthi nani la eCape Town nitinike lithuba lelifanele lekufunza nithole lwati ngoba kulamalanga imfundo yona le hamba embili futhi nangekutimisela ngemfundo kumcoka kakhulu ukuthi nani lapha nikede sithuba timfundo
base labo bo lecturer laba bonalisa ukuthi bayan mentorisha bajabule nababona ngani eMaswati usicha eMaswati bantu labatimisela ngemsebenzi abaketi kudlala ngoba ngeke usuke ekhashane lena na usuka ubanle ma hours ukuthi usuke ma hours langakanani bese awusakunika ilithuba lelifanele esigabeni sekufundza kepha ke ngitholile imbiko lemihle ukuthi cha solo labo labahle balandzelela ema reports no ayajabulisa kakhulu angilamahle Silo semhlaba sithumela itiko letangephandle umsebenzi yokwakha lisango lapho khona abafundi base Cape Town bangabika khona bulukhuni labahlangabetana nabo basaqhuba ifundvo tabo bafake khona neticelo labangaba nato kubuka kuthi ihhovisi loncuselela kangwane eNingizimu Afrika lelisepitoli libucalo Silo sithi mengameli Cyril Ramaphosa usiniketwe logcina ukuphepha kwabafundi labangemaswati eNingizimu Afrika kulomsindvo lokhona lophathelene nebekuhamba sithumisile nakuye mengameli nakuhulumende wala eSouth Africa njoba na silapha nje vele ngaphandle kwesiside emhlanganweni nje sifike sibonge nekuphatheka kahle kweMaswati onke la khona noma ngalelinye langa sihle siva nekukhuluma bangaphandle kubonakala ukuthi lo labakithi betele imfundo batotsekela lwati siyathemba bayokwathi nekubuka lo nto otsekela lwati lona unjani kungabonakali ukuthi nase kubonakala kuleso simo kungasabonakala ukuthi nonke lona imphuma ngaphandle bese kuba ngileyo nginga leyo bekunene kepha ke cha nathi simtholile dologcina ukuthi cha siba kangwane lo siphinde siku region siphinde singema members esakho labonala ukuthi ayasebenzisana vele lokunyenti ufuneka sikusherishe so indlela yokuthi sikhona ukusherishelana ukuthi vele sadane kakhulu singilamave njoba nje kunema programs inqumbi labonala ukuthi akusetshenziswane if from kuqalwa le phansi kukhulumisana nekwatana kuyawuthi noma sekwenteka lokwendekako kanzali sekwethi sesiyadana kakhulu bekunene sesisholo ukuthi lesigaba nani njengoba nifunza qhubekani nibambe kube kuhle nisebente kahle nifake umdlandla nibuye ekhaya nitosibikela nani senibuya senithole ticu Phiwa inkosi Dlamini lijaha lelikhulumela abafundi ubonge ingwenyama ngelithuba lelithole ngilabafundi lekufundzela kumanyuvesi lahamba embili Ngicela ukubonga kuhulumende wembube lokungabe silana nje kungenxa yakhe nekusinakekela ngayo imbasha lasinika yona sisatondiza site eCape Town sithi more students mabete Cape Town. This is one of the best universities in the world, or the first in Africa. So siyalibonga uthando liqhamuka kuyo kuhulumende wembube ukuthi angasivumela nathi sithi sitawufunda in such prestigious universities. Indvuna itangephandle nekubambisana nalamanye emave umhlonishwa Pholile Shakhantu yethule isipho sembasha yabafundi lephuma kuyo ingwenyama yamaswati. My students ngithunywa ngisosilo ukuthi ingwenyama inipha imbasha le nganga 5,000 emalangeni ukuthi ngiloyo naloyo nakasuka la utabe sekatfole leyo mbasha lebuya kusosilo sitawukhuta lwandle bayethe wena waphakathi wena olungazinda
Kulomcimbi isilo semhlaba sikhuthathe abafundi ukuthi bamelane nato tonke timo, baphikelele futhi bawafakisise nemandla ukuthi bagcine sebalengise imijiva, babuyele emva even leSwatini sebaneticu labatawusebenzisa ukuthuthukisa live nanabo babe nesiciniseko selikusasa leliqhakazile. Libika kwethu Ndzabeni, ngisandile Makhanya edolobheni iCape Town eVenilson eNingizimu Afrika.